sjajnu priliku za sve vas. Ako želite da naučite najnovije tehnike iz manikira ili vam fali znanje koje želite da dopunite, ovo je prilika koja se ne propušta. Uvesti ćemo vas u nevjerojatan svijet Art & Nails materijala, koje do sada niste imali priliku iskusiti. pozivamo vas da se upoznate sa Art & Nails brandom. I kako to rade masteri. Shvatit ćete zašto Art & Nails radi toliku razliku. Ne jedan, ne dva, već 3 master edukatora. Predstavit ću vam najnovije trendove. Ja sam Maja Ćurković, vlasnica sam brenda Art & Nails i imam 20 godina iskustva u nail industriji kao edukator i kao proizvođač. Moje ime je Mirjana Lalić. A ja sam Marija Stupar. Svi zajedno na jednom mjestu čekamo baš tebe. Zabeleži ovaj datum u kalendaru i Vidimo se u Skoplju i provešćemo se sigurno nezaboravno. Art & Nails je vo biznis od veke 20 години и е водечка компанија во регионот. Лидер на ногти, трендсетер и секогаш водечка компанија во однос на иновациите на производите. Производители се на собствените производи кои се створени со внимателно одбрани ставки, врвен квалитет и гаранција, се со цел да им се олесни заштеди време и пари на клиентите. Ве повикуваме на ексклузивен настан кој ќе ви го промени погледот на индустријата за ногти. Доколку сте професионалец во оваа област, ентузијаст или штото го сте го започнале своето патување во светот на маникирот, овој настан е создаден само за вас. 1 февруари, хотел Сити Парк со почеток од 10 часот. Сите заинтересирани може да се пријават на бројот 071 338 955. Нашата компанија со гордост ги представува врвните материјали за ногти, кои комбинираат иновација, квалитет и достапност. Овој настан е ваша можност да бидете први што ќе добиете најнови производи од нашата колекција, да откриете иновативни техники и алатки кои заштедуваат време и ги подобруваат резултатите, да добиете знаење кое ќе ви помогне да ги подобрите вашата работа или хоби. Се здобивате со интернационален сертификат за завршен мастер клас. Што може да очекувате? Инспиративна презентација. Запознајте го вашиот бренд, филозофија и придобивки што ви ги нудиме. Дознајте што не издвојува од конкуренцијата. Демонстрации во живо. Погледнете ги нашите производи на дело, со стручни демонстрации на различни техники и креативни идеи за уметност на ногти. Мрежа со колегите. Настанот е совршена можност за поврзување со колеги од индустријата и споделување на искуства. Практични совети од експерти. Нашите едукатори и професионалци ќе бидат тука да одговорат на сите ваши прашања и да ги споделат со вас тајните за совршена работа. Едукатори кои ќе го одржат мастер класот. Маја Ćurković, мастер едукатор и собственик на брендот Art & Nails. Маријана Лалик, мастер едукатор. Поразговаравме со собственичката и воедно мастер едукатор на Art & Nails, Маја Ćurković. Па најпрво им прашавме, зошто треба да го посетите мастер класот на Art & Nails на 1 февруари во Скопје? Pozdrav svima, moje ime je Maja Ćurković i ja sam vlasnica Art & Nails brenda. Naš brend vodeći je brend u regiji već 20 godina. Ja sam ujedno internacionalni edukator. Također mi smo i proizvođači samih proizvoda, te vas ovim putem pozivamo da dođete na naš master klas koji će se održati 1. februara 2025. godine u hotelu City Park u Skoplju s početkom u 10 sati. Kotizacija za samo sudjelovanje iznosi 35 eura. По што се разликува брендот Art & Nails од останатите? Brand uvelike se razlikuje od drugih ponajprije po zdravstvenim certifikatima svih naših proizvoda i samom činjenicom što su naši proizvodi 3 free. HEMA, DHEMA i TPO free. O tome ćete u detalje naučiti na našem master klasu, što to znači za vas, kako to može poboljšati vaš posao i kako ćete s tim još više uspjeti zaraditi i pridobiti još više klijenata. Што може да очекуваат пријавените кандидати? Ono što ćemo vas učiti na našem master klasu je rad sa gradivnim bazama, također rad sa dual tipsama, kako izliti nokte s našim keratinskim gelovima bez strupijanja, a možda i ostane vremena za još nekako iznenađenje. I ono što je najvažnije, puno vremena za vaša pitanja. Smatramo da cijena od 35 eura za ovakav događaj je izuzetno pristupačna i stoga požurite da uhvatite svoje vrijeme jer koliko mi je poznato ostalo je još samo malo slobodnih mjesta. Дали спремивте некое изненадување за пријавените?
kandidati koji se prijave dobivaju 20% popusta na sav materijal iz Arti Nails asortimana. Drage moje djevojke iz Makedonije, ovim putem vas još jednom pozivam da prisustvujete našem masterklasu. Jedva čekam da dođem tamo skupa sa svojim timom, s mojim edukatoricama, da vam pokažemo najbolje što znamo, da naučite puno toga. Ja sam inače iz Splita i čeka me dalek put, ali to apsolutno ništa nije problem za jedno vrhunsko i kvalitetno druženje za koje sam sigurna da ćemo imati. Nadam se nakon ovog masterklasa da ćemo se još dugo nastaviti družiti, da ćete biti oduševljeni sa svim onim što vam imamo za ponuditi i evo jedva čekam da se upoznamo, ostalo je još malo slobodnih mjesta, stoga požurite i vidimo se uskoro. Pozdrav svima. Poraka za kraj. Moja poruka vama je ta da jedva čekam da stignem u Makedoniju u Skoplje da održimo taj master klas. Sigurna sam nakon ovoga da ćemo se još dugo družiti i da ćete biti stvarno oduševljene. Evo, mene čeka također dugačak put, ja dolazim iz Splita, ali to ništa nije problem kad je dobra zabava i puno učenja u pitanju. Ukoliko se još niste prijavili, požurite, jer koliko znam ostalo još malo slobodnih mjesta. Šaljem vam veliki poljubac i nadam se da se uskoro vidimo. Pozdrav od cijele Arti Nails ekipe. Ne propuštajte go ovoj masterclass od koje što može da naučite mnogo. Ne čekajte i prijavite se. 1. februari, Hotel City Park vo Skopje. Prijavite se na brojat 071 338 955. Ve očekujeme. Imamo sjajnu priliku za sve vas. Ako želite da naučite najnovije tehnike iz manikira, Ili vam fali znanja koje želite da dopunite? ovo je prilika koja se ne propušta. Uvestit ćemo vas u nevjerojatan svijet Arti Nails materijala, koji do sada niste imali priliku iskusiti. Pozivamo vas da se upoznate sa Arti Nails brandom. I kako to rade masteri. Shvatit ćete zašto Arti Nails radi toliku razliku. Ne jedan, ne dva, već 3 master edukatora. Predstavit će vam najnovije trendove. Ja sam Maja Čurković, vlasnica sam brenda Arti Nails i imam 20 godina iskustva u nail industriji kao edukator i kao proizvođač. Moje ime je Mirjana Lalić. A ja sam Marija Stupar. Svi zajedno na jednom mjestu čekamo baš tebe. Zabeleži ovaj datum u kalendaru. I vidimo se u Skoplju i provešćemo se sigurno nezaboravno.